Pemirsa pinaka pekeling warsa anyar nemangkin ake keramasane ngerauhin genah wisata spiritual ring desa Sangeh Badung inggih punika tirta penglukatan Pancoran Solas Taman Mumbul. Diosan pinaka genah melasti genah iriki taler keanggen genah melukat. Genah wisata Tirta Taman Mumbul ring liburan warsa anyar kali-tali kalida semangkin kakosekin pengunjung. Akeh krama saning ngerawin Taman Mumbul puniki antuk ngemargiang penglukatan. Dawa galah semeng krama sampun rauh antuk ngemargiang penglukatan ring genah pat pancoran inggih punika Pancoran Solas, Pancoran Sil, Pancoran Pitu, Mewah Pancoran 5. Sile tunggil genah iriki kebaos Pancoran Bidadari, sane dahat kasuciang nanging sampun kawedarang pengunjung nenten dados melukat ring pancoran inucap. Sajroning suang-suang pancoran medue cihne taler pawigunan nyane. Manut pengelola objek wisata Tirta Penglukatan Pancoran Solas Taman Mumbul Mausang, nyabran rahina genah penglukatan puniki sering kakosekin pengunjung napi malih ritat kala rerahinan. Pengelola taler sampun ngebecikan genah iriki saha gayang makudang serana majang pengunjung sani jagi melukat. Dawa Green Tirta Taman Mumbul pindah ke genah petirtan miwah genah melasti oleh makudang desa adat ring kecamatan Abian Semal Badung. Ring genah iriki wenten 6 sumber mata air miwah telaga sane dahat ageng antuk toya sanening sane ngawinang ulam ring telaga sida kacingakin. Telaga puniki kaanggen antuk ngembahin toya subak ring kecamatan Abian Semal. Selantur galah telaga sampun kaanggen pindah ke genah melukat antuk makudang pancoran sane wenten ring telaga. Manut potensi nucap saking desa adat sane kuantu oleh Pemka Badung ngebecikan genah penglukatan kantos kuentenan ipun skadi mangkin. Ngurah Wira Bali TV.